Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41. Ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Ferenga Kwaya. Ngizi ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu 2024. Urukiko ruhana ibyaha bikomeye mu Bufaransa rwahamije ibyaha byo guhakana jenoside yabaye mu Rwanda Charles Onana, umunyakameruni ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Abamuburanira babyakiriye bate? Ntago ari urubanza rukurikije amategeko, ni urubanza rwa politiki. Ese ababuranira abamureze bo barabyakira bate? Aba rero ku bwanjye numva ari isomo rikomeye babonye, ari bo ari n'abandi bose bashobora gutangaza ibitabo nk'ibyo ngibyo. Naho mu Rwanda urukiko rwa gisirikare rwakatiye Sergent Minani Gervais igifungo cya burundu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kurasa no kwica abasivile 5 mu karere ka Nyamasheke. Abo byagizeho ingaruka bariruhutsa. Ubwo nyine ariko aho biri abibereye noneho tusigaye tubona ingabo tukagira ubwoba, tiburaya baturaza batugerera nabi, baranyuzwe buriya da. Turakubitira no muri Syria aho umuvuduko w'ibyabaye wahindutse ipfundo rikomeye mu burasirazuba bwo hagati, kandi bikaba biteye impungenge ku mutekano muri ako karere. Tubafitiye n'urubuga rw'imikino muri bino biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Ibyo byose ariko ni nyuma y'amakuru yavugwa hano muri BBC mugezwaho uyu munsi na Prudence Ngiyumva. Inyeshyamba za Syria ziri gukora zishaka gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho umunsi umwe gusa nyuma ko zifatiye umurwa mukuru Damascus zikanahirika Perezida Bashar al-Assad. Amakuru aravuga ko umuntu mu mutwe w'ingenzi wa HTS wa Kisilamu ari bugirwe minisitiri w'intebe. Mohamed al-Bashir yategekaga HTS mu ntara ya Idlib. Minisitiri w'intebe wa Bashar al-Assad Mohamed Ghazi al-Jalali avuga ko ari gufasha mu ihererekanya ry'ubutegetsi. Inyeshyamba ziravuga ko ingabo zazo zagaruye ituze hafi mu mujyi wose wa Damascus aho abarwanyi bagenzura inyubako za leta. Abantu bakaba rero bakomeje kwishimira mu mihanda ya Damascus. Mahmoud Haya yavuze ko ari kwishima ko yabonye ukwishyira ukizana yamaze igihe kinini ategereje. Uyu munsi nta muntu n'umwe duha ibyishimo byacu. Tumaze imyaka 50 dutegereje uyu munsi. Abantu bose bari baracecekeshejwe ntibashobora kuvuga kubera iki gitugu. Uyu munsi turashimira Imana tunayisaba guhemba uwo ari we wese wagize uruhare muri uyu munsi, umunsi wo kwibohora. Twabaga muri gereza nini, iyi gereza yari Syria. Hashize imyaka 50 tudashobora kuvuga cyangwa kugaragaza uko dutekereza. Uwavugaga wese yashyirwaga muri gereza nk'uko mwabibonye muri Saidinaya. Umuryango ukora ubuvugizi muri Syria wahakanye amakuru avuga ko hari abantu bagotewe mu magorofa yo hasi y'ubutaka muri gereza mbi cyane ya Saidinaya i Damascus. Uyu muryango uzwi nka Association for Detainees and the Missing wavuze ko itsinda ryawo ryemeje ko iyi gereza iri mu busa. Undi muryango w'abakora uburinzi bw'abasivile uzwi nka White Helmets nabo bavuga ko bari gushaka muri iyo gereza. Wavuze ko kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko hari abafungwa bahari, ariko ko bakomeza gushakisha kugeza ibice byose by'inyubako bigenzuwe. Abarwanyi babohoye abafungwa barenga 3500 kuri iyi gereza mbi cyane ejo hashize ku cyumweru. Hagati aho guverinoma igendera ku matwara akomeye muri Autriche yavuze ko itazongera kwakira abasaba ubuhungiro baturutse muri Syria, kandi ko iteganya no kwirukana ku ngufu abasanzwe bari mu gihugu. Abanyasiriya bagera ku 100,000 basabye ubuhungiro muri Autriche, bakaba ari bamwe mu banyasiriya benshi ku mugabane w'Uburayi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Autriche yavuze ko umwuka muri Syria wahinduye ibintu ku buryo bukomeye. Ubudage busanzwe bufite abanyasiriya miliyoni n'Ubugereki nabyo byavuze ko bizahagarika imyanzuro yo gutanga ku basaba ubuhungiro mu gihe bari gusuzuma uko ibintu bimeze mu gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Haiti uravuga ko abantu barenga 100 barimo abenshi bashaje bishwe mu mpera z'icyumweru nyuma y'uko umuyobozi w'itsinda ry'amabandi abaregeye gutera umwana w'uburwayi
ngo bakoresheje ubupfumu. Inkuru ya Ripika Pelam murayizwaho na Yvette Kabatesi. Umuyobozi w'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU yemeza ko abantu barenga 180 bishwe mu mpera z'icyumweru gishize i Port-au-Prince mu murwa mukuru wa Haiti, aho bivugwa ko abashaje aribo bibasiwe n'udutsiko tw'amabandi nyuma yo gushinjwa ubupfumu. Volker Turk yavuze ko ibyo byatumye umubare w'abantu bose bishwe n'utwo dutsiko muri Haiti uyu mwaka urenga 500,000. Mbere yaho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri Haiti wari watangaje ko umukuru w'agatsiko k'abagizi ba nabi yari yashinje abantu bashaje guteza uburwayi umwana we hifashishijwe ubupfumu. Ibitangazamakuru byo mu gihugu bivuga ko abapfuye bishwe hakoreshejwe imihoro n'amasasu, ndetse ngo bamwe baratwitswe bashingurwa mu cyobo. Aya ni amakuru ya BBC. Urwego rw'ubucamanza muri Korea y'Epfo rwabujije Perezida Yoon Suk Yeol kuva mu gihugu. Ibintu byashoye igihugu mu yandi makuba ya politiki. Yoon ari gukorwaho iperereza kubera gushyiraho amategeko y'ibihe byo mu ntambara mu cyumweru gishize mu gihe gito. Ntibisobanutse neza urugero rw'ubugenzuzi bwa guverinoma afite kugeza ubu, ariko ishyaka rye ryavuze ko yahaye ubutegetsi minisitiri w'intebe. Ariko rero kuri uyu wa mbere minisiteri y'ingabo yavuze ko Yoon akiri umugaba w'ikirenga. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bo bavuze ko uko ibintu bimeze ubu mu gihugu binyuranye n'itegeko nshinga, kandi ko bari kongera kugerageza kweguza perezida biciye mu nteko ishinga amategeko. Umushoferi w'imodoka zisiganwa muri Formula 1 Max Verstappen yategetswe gukora igihano nsimburagifungo mu Rwanda nk'igihano kubera gukoresha ijambo ry'urukozasoni mu kizwi nka swearing mu Cyongereza igihe ari mu kiganiro n'abanyamakuru. Ishyirahamwe ry'isiganwa ry'amamodoka ku isi ryavuze ko Verstappen agomba gukora akazi gafitiye rubanda akamaro kubera kugerageza kurenga ku mabwiriza mu kwezi kwa 9. Yavuze ko icyo gihano giteye isoni. Abayobozi bavuga ko Verstappen azakorana n'abashoferi bo mu kigero cy'abana mu rwego rwa gahunda itegurwa n'ikigo Rwanda Automobile Club. N'ubundi ariko yari asanzwe Verstappen ategerejwe kuzaba ari mu murwa mukuru w'u Rwanda mu muhango wo gutanga ibihembo. Urakoze Prudence Njyumva kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru arambuye tuyahere muri Siriya. Umuvuduko w'ibyabaye muri Siriya wahindutse ipfundo rikomeye mu burasirazuba bwo hagati, kandi biteye impungenge ku mutekano wo muri ako karere. Libani yatangaje yuko ifunze imipaka yose ku butaka ifitanye na Siriya uretse gusa umupaka umwe. Yorodaniya nayo ifunga imipaka iyihuza na Siriya. Naho Isiraheli yo igabisha yuko ngo abaturiye mu majyepfo ya Siriya bahana umupaka na Siriya bagomba kwitonda. Ni inkuru ya Yolande Nera mugezwaho na Yvette Kabatesi. Uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Isiraheli nayo ivuga ko ariyo yateye ikurwaho rya Perezida Assad, ibihuza n'ibitero iherutse kugaba muri Iran no ku banywanyi bayo ba Hezbollah bashigikiye igihe kirekire ubutegetsi bwa Perezida Assad. Kuri ubu kandi yugarijwe n'ikindi kibazo cy'umutekano gikomeye ku mupaka, ndetse ntiyatinze kohereza ibifaro byayo muri Siriya. Ihuriro ry'Abarabu ryashinje Isiraheli kwitwaza ihirikwa rya Assad mu buryo butemewe, ariko Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yatangaje ko amasezerano hagati yayo na Siriya yo guhagarika imirwano yaramaze imyaka 50 yanatumye hajyaho agace k'umutekano mu misozi ya Golan ubu yabaye imfabusa. Yongeyeho ko Isiraheli iri hifata agace katawe n'abasirikare ba Siriya nk'ahantu hagateganyo ibaye ishinze ibirindiro. Igisirikare cya Isiraheli kivuga ko ntacyo kiri butangaze ku makuru avuga ko ejo hashize cyaba cyararashe inshuro nyinshi muri Siriya, harimo n'agace ko mu murwa mukuru wa Damascus, aho bivugwa ko impuguke za Irani zakoreye ibisasu bya misile. Inkuru ya Yolande Nera. Tujye noneho mu Rwanda. Urukiko rwa gisirikare rwakatiye Sergent Minani Gervais igifungo cya burundu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kurasa no kwica abasivile 5 mu karere ka Nyamasheke. Sergent Minani yemeye ibyaha, ariko asaba urukiko guca inkoni zamba, avuga yuko yarashe byo kwirwanaho kubera yuko yahohotewe n'abo baturage. Gusa ubushinjacyaha bwo buvuga yuko icyaha ngo yakoze ari cy'ubugome, ko yagikoze byo kwihorera kuko yavuye aho yashamiranye n'abo baturage akajya gushaka imbunda mu kigo cya gisirikare. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Nyamasheke.
ni urubanza rwabereye ku Karubanda ku nkengero z'ishyamba rya Nyungwe ahakorewe icyaha. Abaturage bakaba bari baje ari benshi cyane. Inteko y'urukiko ikuriwe na Lieutenant Colonel Innocent Kayigire rwahamije Sergent Minani Gervais ibyaha bitatu nk'uko yari yabirezwe n'ubushinjacyaha. Ibyo nabyo ni ukwica ku bushake, gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru ryatanzwe, ndetse no kwiba no kwangiza ibikoresho bya gisirikare. Sergent Minani nawe wari wazanywe ahabereye urubanza ntiyigeze agaragaza amarangamutima, cyakora yakunze kugaragara yubitse umutwe mu maguru asa n'udashaka kwerekana isura ye. Mu rubanza rwe rwabaye mu kwezi gushize, Sergent Minani yari yemeye icyaha ndetse anasaba imbabazi, gusa yasabye urukiko guca inkoni zamba ntirwihanukire mu kumuhana kuko yarashe byo kwirwanaho nyuma yo gusagarirwa no guteshwa agaciro n'abaturage. Ubu busaba ariko bwateshejwe agaciro n'umucamanza kuko yemeje ko ubwicanyi bwakozwe ku bushake no kwihorera. Nk'uko byari byasobanuwe n'ubushinjacyaha, Minani yavuye mu kabari aho yashyamiranye n'abaturage ajya mu kigo cya gisirikare yabagamo kitari kure cyane, agaruka yambaye gisirikare ndetse anafite intwaro. Kuba yaravuye aho akajya gushaka intwaro ngo ni ikigaragaza ko yagambiriye gukora icyaha byo kwihorera. Nyuma y'itangazwa ry'umwanzuro w'urukiko, bamwe mu baturage bagaragaje amarangamutima yabo. Uyu mukecuru wansabye kutamuvuga amazina yambwiye ko biruhukije, dore ko abaturage bari basigaye batinya abasirikare. icyo gihano buriya ni uko biri nyine, nta kundi byagenda nyine. Mbere ubundi twabonaga ziriya ngabo nyine tugasabana tukabasuhuza nabo bakadusuhuza, ubwo nyine ariko aho biriya bibereye noneho tusigaye tubona ingabo tukagira ubwoba, buriya baturaza batugerera nabi. Baranyuzwe buriya da. Nubwo yaburanye yemera ibyaha akavuga ko yabikoze byo kwirwanaho, Minani yabanje gusaba urukiko kuba ruhagaritse urubanza akabanza kuvurwa, yemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Iki cyifuzo cyaje kubahirizwa, ashakirwa umuganga, cyakora byemezwa ko nta burwayi kandi ko nta nubwo yigeze agira mu buzima bwe. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 mu masaha y'urukerera nibwo Minani yishe arashe abaturage 5 nyuma yo gushyamirana nabo mu kabari. Icyo gihe umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yamaganye iki gikorwa avuga ko cyakozwe n'umusirikare ku giti cye kandi ko ubutabera bugiye kumukurikirana. Urubanza rukimara gusomwa nabwo uhagarariye igisirikare muri aka gace yasabye abaturage kudakomeza gutinya abasirikare. Yavuze ko igisirikare cyababajwe n'ibyabaye kandi ko gikora ibishoboka byose ngo kirwanye imyitwarire nk'iyi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Nyamasheke k'intara y'Uburengerazuba. Aho mu Rwanda ni saa 12:42, hano i Londres mu Bwongereza ni saa 10:42. Mu kanya turagaruka mu Rwanda mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi, nawe uregwa ibyaha bya jenoside mu Rwanda. Ariko reka tubanze gato turuhuke gato kugira ngo tuze kuza kugaruka ku makuru y'imanza mu Rwanda. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Ndabibutsa kandi yuko ibi biganiro bya BBC mubikurikirana kuri Kisoro FM muri Uganda. Tujye mu manza zo mu Rwanda ariko duhere mu Bufaransa. Urukiko ruhana ibyaha bikomeye rwo mu Bufaransa rwahamije ibyaha byo guhakana jenoside yabaye mu Rwanda Charles Onana. Uyu ni umunyakameruni ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Ibi ngo yabikoze mu gitabo yasohoye mu 2019 yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Ugenekereje mu Kinyarwanda ngo u Rwanda ukuri ku bikorwa by'abasirikare b'Ubufaransa mu
cyahoze cyitwa zone turquoise igihe ibyabitswe bivuze. Uwundi wahamijwe ibyo byaha ni Damien Sérieux. Uyu ni umufaransa ufite icapiro ry'ibitabo wamufashije kugisohora. Bose baciriwe amande ari hagati y'ibihumbi 5,000 n'ibihumbi 9 by'amaeuro hamwe no kwishyura indishyi z'akababaro amashyirahamwe yareze amayuro agera ku bihumbi 11. Alain Majesté Barenga yakurikiranye urwo rubanza rwabereye i Paris atwoherereza inkuru. Ntibyari byoroshe ko umuntu aronka aho haca muri urwo rubanza kubera abajejwe umutekano bari barikaniwe kubera ubwinshi bw'abaje kugumviriza. Isaha 8 z'umuhingamo niho umukuru wa sentare na babiri bamufasha guca urwo rubanza binjira mu cumba ciburaniro. Mu minota itarenga 6 basomye urwo rubanza bavuze ko Charles Onana umunyakamerune anafise n'ubwene gihugu bw'Ufaransa n'umufaransa Damien Sérieux yamufashe gusohora ico gitabo bagiwe n'icacu guhakana genocide yo mu Rwanda yakorewe abatutsi no kwigabaniriza uburakari canke gufyovya genocide mu Kinyarwanda. Sentare yacicira Onana ihadabu ryose hamwe ry'ukuriha ibihumbi 8,400 y'amafaranga y'abanyaburaya euro ategezwa kuriha mu misi itarenga 120. Niyo mu gihe yo kwirangagiza kwiriha muri ico kiringo adoca afungwa iyo misi nyene. Nayo Damien Sérieux umufaransa yamufashije gusohora ico gitabo yaciye aterwa guriha ihadabu y'ibihumbi 5 by'amahera y'abanyaburaya nk'amande. Sentare yategetse abagabo babiri kandi kuriha amahera 11,000 by'amafaranga y'abanyaburaya amashira hamwe indwi yabitwariye. Ubwo rubanza rugezwa gusoma haciye haduka akajagari kuko abashigikiye abaregwa bari bagwiriyemwo abanyakongo basanzwe baba ku mugabane wa Buraya n'abanyarwanda baba ku mugabane wa Buraya batavuga rumwe na leta y'u Rwanda badugijwe ijwi hejuru bahakana urwo rubanza. Biba ngombwa ko igipolisi gikoresha inguvu mu kubasohora. Abashigikiye Charles Onana nka Marcel Chiza ati n'urubanza ruhengamye. Ibivuyemo tubyiteguye kubera ko ari inkiko zisa nkaho zikondana umuntu en avance. Onana bamuziza ubusa bigaragara nuko ibyo yanditse ari ukuri kandi ku banyarwanda benshi nibyo bagiye bazira. Ntago ari urubanza rukurikije amategeko, ni urubanza rwa politiki. Nayo umushingwa manza Richard Gisagara aseruka iruhande rw'abareza ati n'intsinzi ku butabera burengera abahitanywe genocide n'abacika cumu bayo. Nkeka koko baburanaga nabonaga bameze nkaho bumva ko icyaha kitazabahama. Aba rero ku bwanjye numva ari isomo rikomeye babonye aribo ari n'abandi bose bashobora gutangaza ibitabo nk'ibyo ngibyo baba mu Bufaransa bano muri Union Européenne n'ahandi kubera yuko amategeko ryo mu Bufaransa rishobora no gukora no ku bandi bantu. Ni ikintu gishimishije rero ndumva ari isomo rigize ku bantu bose. Charles Onana na Damien Sérieux bakaba bari bitwariwe n'amashirahamwe indwi agwanya genocide agwiriyemwo ayagwanya genocide y'abayahudi n'iy'abatutsi bo mu Rwanda hakiyongeramwe n'amashirahamwe abiri aharanira agateka kazina muntu FIDH na LDH. Nayo imbere y'uko urwo rubanza rutangura hanze ya sentare hari imyiyerekano y'abakongomani basanzwe baba ku mugabane wa Buraya baje gushigikira Charles Onana bafise n'ivyapa bityoza leta y'u Rwanda. Ipari mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Tugume mu manza z'abaregwa genocide yakorewe mu Rwanda, ariko noneho tujye mu Rwanda i Nyanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rukurikirana ibyaha byambukiranya imipaka. Harumvwa urubanza mu bujurire rwa Beatrice Munyenyezi wahamwe n'icyaha cya genocide. Madame Beatrice Munyenyezi uyu ni umugore wa mbere woherejwe mu Rwanda na Amerika mu 2021 akaba yarakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kwica abatutsi no gufata abagore ku ngufu muri genocide yabaye mu 1994 mu Rwanda mu mujyi wa Butare. Ahakana ibyaha aregwa akavuga yuko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwamuhamije ibyaha rushingiye ku buhamya avuga yuko bwivuguruza. Umunyamakuru wacu Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza adutegurira iyi nkuru. Abunganira Beatrice Munyenyezi baragenda bagaruka ku buhamya bwatanzwe mu rukiko rwisumbuye rwa Huye ubwo urubanza rwumvugaga mu mizi. Maître Bikotwa Brice na Gashema Felicien bavuga ko hari umutangabuhamya wavuze ko atigeze abona Munyenyezi atwite mu gihe cya genocide mu gihe ngo we yari atwite impanga. Bavuga kandi ko undi mutangabuhamya yavuze ko yabonye uregwa kuri bariyeri yiciweho abatutsi ariko akavuga ko yamubonye ahantu habiri hatandukanye ku isaha imwe.
Beatrice Munyenyezi mu rubanza mu mizi yashinjwe n'abatangabuhamya kugira uruhare mu rupfu rw'umubikira batavuze umwirondoro. Ubuhamya bumwe bukavuga ko uwo mubikira yiciwe kuri bariyeri, mu gihe ubundi buvuga ko yiciwe muri hoteli Ihuriro nyuma yo gusambanywa ku mabwiriza yatanzwe na Munyenyezi. Abunganira Munyenyezi babwiye urukiko ko kuri bo babona uwo mubikira nk'abaringa ko atabayeho. Bavuga ko abatangabuhamya banyuranye imvugo, kuba badahuza aho yiciwe, ntihagire ugaragaza umwirondoro we, ndetse ntihagire n'umutangabuhamya uvuga ko yiboneye ibyabaye. Muri 2021 nibwo Amerika yirukanye Munyenyezi ku butaka bwayo, aza kuburanira mu Rwanda ku byaha bya jenoside. Abatangabuhamya bari bavuze ko Munyenyezi w'imyaka 54 yatanze amabwiriza hakicwa abatutsi kuri za bariyeri mu mujyi wa Butare, cyane cyane bariyeri yari kuri hoteli Ihuriro yo kwa nyirabukwe Paul na Nyiramasuhuko. Yashinjwe kandi gufatanya ibikorwa by'ubwicanyi n'umugabo we Sharon Ntahobari, ndetse na nyirabukwe Paul na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango. Aba bombi bafungiye Arusha muri Tanzania nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Huye rwamukatiye igihano cy'igifungo cya burundu. Urukiko ruvuga ko yagize uruhare rutaziguye muri jenoside. We ahakana ibyo byaha, akavuga ko azira umuryango yashatsemo. Abamwunganira babwiye urukiko ko bibabaje kuba urukiko rwa mbere rwaramuhamije ibyaha rugendeye ku buhamya bw'ivuguruza. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Urakoze Yves. Mbere yuko tuguha ijambo mu rubuga rw'imikino, reka twumve icyo ejo mu runana baduhishiye. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, umubwiye se ko rumara inkwi yabyaye afite inkumi yabyakiriye ate? Biriya nabaye ndetse kubimubwira. Iriya ni iturufi rya hose nibikiye. Nzayikoresha ari uko ngeze kuri finali kandi ngiye gutsindwa. Ihita ingarura mu mukino. Mbese ukazabimubwira ari uko ubona byanze nyine rumara inkwi agiye kumugutwara? Nuko nabiteguye rwose. Ariko reya hari n'akandi kagufasha guhita umwegukana. Ugatindana inkuru nziza nk'iyo sori ni akahe? Ni 12:45 kuri BBC. Ngaho rero nejo kuwa kabiri mu makuru yacu tuzabagezaho. Turimo turasatira umusozo wa bino biganiro, reka dusubize ijambo Yves Bucyana mu rubuga rw'imikino. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino, reka nyahereye muri uyu mukino. No mukino w'isiganwa ry'imodoka uzwi nka Formula 1, Max Verstappen nimero ya mbere ku isi muri uyu mukino yahanishijwe gukora imirimo ifitiye rubanda akamaro nyuma y'amagambo yavuze ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, amagambo yagaragajwe nk'afite agasuzuguro. Iyo mirimo azayikorera i Kigali mu Rwanda ubwo azaba yitabiriye umuhango wo gutanga ibihembo by'abitwaye neza muri uyu mukino muri uyu mwaka. Mu nteko rusange ya FIA, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'isiganwa ry'imodoka izabera i Kigali, Verstappen ni umwe mu bazahembwa nk'uwashoje ayoboye abandi umwaka w'imikino wa Formula 1. Bivugwa ko mu isiganwa rya Singapore Grand Prix yakoresheje imvugo itaboneye kandi akankamira abanyamakuru. Nyuma y'isiganwa rya Abu Dhabi Grand Prix, FIA yatangaje ko Max Verstappen w'imyaka 27 i Kigali azaba ari kumwe n'abakiri bato muri ako kazi kazategurwa n'ishyirahamwe ry'u Rwanda ryo gusiganwa mu mamodoka, harimo no kugerageza imodoka ya cross car yakorewe mu Rwanda ikozwe n'abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'imyuga IPRC i Kigali, ikazamurikwa mu nteko rusange ya FIA. Mu Rwanda kandi shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Umukino wari utegerejwe na benshi hagati ya Rayon Sport na APR FC kuwa gatandatu warangiye abakunzi bayo makipe yombi ntacyo babonye ku byo bari biteze, kuko amakipe yombi yarangije anganya ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru Kiyovu Sport yongeye gukubitwa na Musanze 1-0, ikaba ikomeje kuba ku mwanya wa nyuma. Ku
ku mugabane w'uburayi shampiyona y'ubwongereza yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Chelsea yaraye isatiriye Liverpool nyuma yo gukubita Tottenham mu rugo. Manchester United yatsindiwe mu rugo, Arsenal itakaza 2. Ibindi tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Gutsindwa kwa Tottenham kwabaye agaterera nzamba mu bafana bayo ndetse n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru, kuko mu minota 11 gusa ya mbere y'umukino wa runogeye ijisho Spurs yari wiyoboye ishikamye ku bitego 2-0. Ariko amakosa biravanze n'igifatwa nk'ubupfayongo bwo kutagenzura umukino kw'abakinnyi ba Ange Postecoglou byahaye Chelsea inzira yo kugombora icyambere ku munota wa 17 kinjijwe na Jadon Sancho. Sancho scores! That's a super finish too! Ni mbere yuko Cole Palmer na Enzo Fernandez binjiza ibindi bitatu, umukino urangira 3-4 bya Chelsea. Mu mikino 15 Spurs imaze gukina muri shampiyona, iyo yatsinzwe 7 iruta intsinze 6 gusa umutoza w'umunya-Australia Postecoglou amaze kubona. Ariko ikipe yungukiye mu mpera z'iki cyumweru ni Liverpool kandi itarakojeje ikirenge mu kibuga nyuma y'uko umukino wayo na Everton usubikiwe kubera umuhengero ukomeye wibasiye ibice by'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubwongereza, kuko Arsenal nayo yatakaje amahirwe yo kuyisingira birushijeho inanirwa kwivana imbere ya Fulham i Craven Cottage binganya 1-1, mu gihe Manchester City nayo yatakaje amanota 2 i Selhurst Park. Brentford yatsinze Newcastle 4-2 mbere yuko Manchester United yandagazwa na Nottingham Forest ku kibuga cyayo itsindwa 3-2. Intsinzi ya Forest ni ya mbere ibonye kuri Manchester United kuri stade Old Trafford mu myaka ikabakaba 30 muri Premier League. Bournemouth yigobotoye Ipswich yitsinda 2-1, naho Leicester City ihagama Brighton 2-2. Umunsi wa 15 wa shampiyona urapfundikirwa n'umukino wahimbwe El Sakio ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Bisobanuye uwo kwirukanirwamo nukubera ko West Ham na Wolves amakipe ari mu bihe bibi bishyira igitutu gikomeye ku batoza bayo Julen Lopetegui na Gary O'Neill, bikaba bigoye kubona uri butsindwe uyu mukino aguma ku mwanya w'ubutoza, cyane cyane Wolves iri munsi y'umurongo utukura ku rutonde rwa shampiyona. Urakoze cyane Prudence. Oreze ku mukinnyi Nani wakiniye ikipe ya Manchester United watangaje ko ashyize iherezo ku mupira w'amaguru. Nani w'imyaka 38 yasoreje umupira w'amaguru mu ikipe y'umujyi aturukamo ya Estrela Amadora, ikipe ikina mu cyiciro cya mbere muri Portugal. Nani yageze muri United muri 2007 aguzwe muri Sporting Lisbon ku mapaundi miliyoni 21, ayikinira imikino 230, yatsinzemo ibitego 41, atwara Champions League ibikombe 4 bya shampiyona, 2 bya Carabao mu myaka 8 yamaze muri United. Aha niho nsoreje ay'imikino nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana hamwe na Prudence Ngyumva batugezagaho amakuru y'imikino. Mbere yuko mpa Prida umwanya kugira ngo tugezeho twibutse amakuru avugwa hano muri BBC. Prida, ndibaza ko birashyushye hano muri shampiyona hano mu Bwongereza umupira w'amaguru. Birashyushye fere, niyo mpamvu shampiyona y'Ubwongereza ikurikirwa cyane atari mu Bwongereza gusa ariko no ku isi hose, kubera ko buri kipe ishobora gutsinda iyo ari yo yose, waba witwa ngo ikipe ikomeye nk'uko Manchester City maze imyaka 4 yikurikiranyije twara ibikombe, ariko ejo bundi yagiye Selhurst Park ihagamwa na Crystal Palace 2-2. Ku buryo Arsenal yananiwe gutsinda Fulham inganya 1-1 kandi iri mu isiganwa ry'igikombe. Ubu nta uzi ushobora kuzatwara igikombe. Liverpool ifite amahirwe kubera ko ntabwo yigeze inakina, ariko ifite amanota ubu ngubu 6 irusha Arsenal, ikaba irusha Chelsea amanota 4, ariko biracyari kure cyane, no kuvuga ngo baracyari amezi menshi cyane. Ngaho tujye muri Syria no kubitega amaso. Tubitega amaso. Inyeshyamba za Syria ziri gukora zishaka gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho umunsi umwe nyuma y'uko zifatiye Damascus zikanahirika ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad. Amakuru aravuga ko umuntu wo mu mutwe w'ingenzi wa HTS wa Kisilamu ubu ari bugirwe minisitiri w'intebe. Mohamed al-Bashar yategekaga rero HTS mu ntara ya Idlib. Abantu hagati aho bakaba bakomeje kwishimira mu mihanda y'umurwa mukuru Damascus, bishimira icyo bafata nk'ubwisanzure bari bamaze imyaka irenga 50 batabona. Naho umuryango ukora ubuvugizi muri Syria wakaba wahakanye amakuru avuga ko hari abantu bagotewe mu magorofa yo hasi y'ubutaka muri gereza mbi cyane ya Seydinaya. Uyu muryango rero uzwi nka Association for Detainees and the Missing wavuze ko itsinda ryawo ryemeje ko igereza ubu ngubu nta bantu bakiri mu fera. Urakoze Perezida. Nanjye mbibutse yuko urukiko ruhana ibyaha bikomeye mu Bufaransa rwahamije ibyaha byo guhakana jenoside yabaye mu Rwanda Charles Onana
umunyakamerune ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa. Reka ndangize nshimira bose badufashije gutegura kino kiganiro. Jacques Nitegeka niwe wari ukiyoboye, Chris yadufashije mu buhinga bw'ibyuma. Bashimire namwe mwese mwagiteze amatwi, gusa mbibutsa yuko ibikurikira mushobora gukomeza kubishakisha ku rubuga rwacu rwa BBC Gahuza ndetse no kuri Facebook. Nahejo. Thank you.